Kuringana na ndari cia mwaka wa 2019, gicunjĩ kĩa 75% kĩa Kenya nĩ andũ ethĩ a thĩ wa mĩaka 35. Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa andũ thirikari o yothe ĩtangĩenda kĩng'ethanĩre nayo, makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ andũ makuũkĩirwo nĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari harĩ kwagĩrithia mĩtũrĩre ya mũingĩ. No President William Ruto ekorete na uregani munene kuma kuri andu ethĩ, na kiria kiumburanirie ati ndugu yake na andu ethĩ ni yenyenyete ni mirurungano iria andu ethĩ matabanirie mweri-inĩ wa gatandatu. Mirurungano iyo niyo yonekete guciara mutugo uria uri ku ihinda-inĩ rĩrĩ wa andu ethĩ kunyitwo mĩgwate na muno aria moneka gukararania na thirikari. Kwa ihinda, President ndakoretwo akĩarĩrĩria ndeto ĩno tiga honge cia ũgitĩri iria cikoretwo cigĩthitura kumana na thitango cia mũingĩ cia kwĩrĩkana nĩcio ciranyita andũ mĩgwate. President rĩu akĩoneka gũkuithia aciari mũrigo wa kĩrĩa arauga nĩ kũregenyũka kwa mĩtugo ya andũ ethĩ. Nataka niulize wazazi, kila mzazi tafadhali, hawa watoto ni baraka kwetu, tumepatiwa na Mwenyezi Mungu. Kila mzazi achunge watoto wake, tuweke kushughulikia watoto wetu. Lakini hii tabia ambayo Wakenya wameanza siku hizi ya kudhulumu watu kupitia mtandao, ati fulani ya sasa amekufa, amevalishwa tai na suit, iko sanduku ndani yake. Maana hiyo ni jambo la kuhuzunisha sana, ambayo inafaa tutoe mfano mzuri kwa vijana wetu na watoto wetu. Unaruhusu mtoto yako anaweka mtu kwa sanduku, hatua ikichukuliwa unalia, unapiga kelele. Mbona uzizuie kuua mtu mwingine? Mtu ambaye amewekwa kwa sanduku ni kama mtu amekufa. Ona atongoria amwe metĩkĩtie andũ ethĩ nĩ gũkĩrũka marakĩrũka wĩyathi ũrĩa mahetwo wa kwĩyaria nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Tuweze kutenda wema, tuweze kushughulikia mambo ya watoto wetu, tuwachunge watoto wetu, tuwazuie na mambo ya madawa, mambo ya pombe, mambo ya tabia zisizo nzuri. Na niwaulize pia vijana wetu, tukue na heshima. Hata kama huniheshimu mimi kama kiongozi, heshimu familia, heshimu watu na jamii ambazo hao viongozi wanatoka kwake. Leo tunaweza sema humpendi Speaker Wetangula, lakini kumbuka ako na mzazi na ni mtoto wa mzazi. Ako na watoto, ni baba ya watoto. Na watu wanapiga kifua wanasema hiyo ni haki yangu ya kusema. Si haki, huna haki ya kuweka mimi kwa sanduku. Hiyo haki iko kwa Mungu peke yake. It's not by mimi siwezi weka mwingine kwa sanduku. So wale watu ambao wanasema potea kama wako wapelekwe kotini kulingana na hii sheria tulipitisha bunge ya Computer Misuse and Cyber Crimes Act. No rĩu President ũrĩa ũroneka gũkorwo na marũrũ na andũ ethĩ eranĩire kũnina mũtugo ũyũ, ũndũ ũrĩa Akenya marauga ũronania thirikari nĩ ĩrarĩ na itemi ũnyitani-inĩ wa mĩgwate. Nimemwambia rafiki yangu huyu Ruto, ile mambo ya vijana kushika hovyo na kupigwa pingo na kuweka mahali na kuteswa ikome kabisa. Sisi kama serikali tutafanya sehemu yetu, na yale yamesemekana mambo ya abduction tutakomesha, ndio vijana wa Kenya waweze kuishi kwa amani na vile wawe na nidhamu na wawe wangwana, tuweze kujenga Kenya tukiwa pamoja. If anybody alleges that they have been kidnapped, abducted, and they are not, they should also be arrested and charged for misuse of their computers and cyber crimes. Because we know there are characters who want to use this now to try and incite the people of Kenya. Wagweterera ni kuona kana andu makiria ma 80 aria Amerikanite kunyitwo mĩgwate ni mekuonekana kana mũtugo ũyũ ni ũgũkinya mũthia na kana President Ruto ni ekũhota gũcokia andũ ethĩ mwena wake angĩkorwo maũndũ marĩa makoretwo magĩtetia matigũcenjia kuona gĩthurwo mwaka wa 2022 aheire andũ ethĩ mwĩhoko wa kũmacenjeria mũtũrĩre. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Gathoni Wanjihia.